Julián Quito, el héroe sin rostro. Historia basada en la sublevación de Columbe de 1803. Ecuador mama llaqtapiqa tiyaskami kishkaqkuna runa llaqtapa llakikunata millay ruraykunata rikuchishpa kishkaqkuna. Juan León Meram mama llaqtapa haylli rurak kumandashu tiyuq kishkapiqa andoa sacha chawpipi Juliawan Carloswan imashina kuyanakushkata willan. Kay kishkayqa Columbe Guamote hatarimantami riman. Kishkaqqa imashina ayllu llaqtakuna hatarishkatami alli rikuchin. Jorge Icaza wasipungu kishkaypiqa Chimborazo marca runakunapaq llaki kawsaytami rikuchin. Imashina amukunapaq millay ruraykunamanta saykuspa ayllu llaqtakuna hatarinata yuyarishkatami willan. Ecuador kishkaykunaqa ñukanchik llaqtakunapaq kawsaymanta sinchi shunkumantapas achka sumaq rimaykunatami charin. Kunan punchakunapiqa runa kishkaqkuna sumaq rimaykunata ruraqkunami tiyan. Paykunaqa kikin simipi runa shunqumantami kishkankuna. Julián Quito, el héroe de Columbe. Este proyecto es parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, Convocatoria 2025.